kan channel min hlut sak to zong te chi bai kan buk le veka che u kumin chu furana riau meya khochin to hril lok tu sang ten tungkar chung chu khwa cheng ri donan tarlan wangin vanduai na thleng pal theilaka kan fem khur le don nia kolasi veng lai te rol anin chunga tanga tlak pal wanga hun engamo chen en kol to abisek ngur thanzami sailo chu nimin okas ni sompariat khan aliam tor lavin abaural abisek hi ton thla okas ni somjing da ruk borwel khan anin chunga tangin atlapala liam na taktuarin aizol panpui ngal ani atak sa mun sanga liam nei nualin sinot hospital durtlanga en kolonia a en kol to doctor le nurse ten theitop cho en kol ma se thatlam pan theilovin okas ni sompariat zanda rukle minit somthum paruk khan aboral ta ani alainat omle mai arwang hini zan khan lumen puini in voin chondar sompani khan an chena kolasi venglaya voiliam ani okas ni som pasari in rinni khan EFCI mission veng sai phai kaushan hall tur an sak mek chunga tangin vai mystery kum somthum panga upa Jafar Muhammad Mustafa chu atla a kapo chon lovin aboral ama hi sona barigat lammi ni in head mystery ani a kaushan hall tur an sakna an rin rol ani in rin ni lenga ro asur wangin na an thok theilawa an khwa tanga an lo thlenglim chu an na tho chunjom dan tur ruam man na siam turin hol saklai chunga hian han lona mandoi thlak taka che swal palin fit somthum vela sanga tangin tual chara atlata ani atlak na lai hi PCC flooring ni in ain so na hlia amal puiru patni atlia baka alua liam na tak anei bok vanoi na to thu hi chung te shil shiat ngal ni in arwang lom tur hian an ron kala sai phai south YMA ten akwang siam sakin anna tho na kaushanin arwang phurna turan buai pui sak bok he thil khleng wang hian anna tho na mission veng EFCI kaushan le mithi chungte inkara in mu thiam lo na a om lova nakin zela po soi buai lo turin police riat puina hnuaya thuan thlung ani Mizoram police te chin chia danin kumsang ni somni atanga kumin February inkara Mizorama manin tilummi zathum somkwa an oma manin tilum zinga meichia ain mipa an tamjok tarlan ani danin kumsang ni somni khan Mizorama manin tilummi somkwa pakwa an oma heng zinga somriat pali hi mipa ni in meichia som paruk anombok akumle kumsang ni somni pakhata manin tilum somruk pasari omin mipa somnga pakwa le meichia pariat anni a kumsang ni somni pani khan Mizorama manin tilum hi mi za somni panga omle in heng zinga za pali hi mipa anni a anzinga somni pakhat hi meichia anni ni kum khan Mizoram puma manin tilum somriat pakhat omin anzinga somruk pakwa hi mipa anni a abak som pani hi meichia anni kumin February thleng khan Mizorama manin tilum chinchia som pariat omto in anzinga pakhati chawlo chu mipa vek anni tun hai kumnga chunga manin tilum mi zathum som ko zinga mi zathum som thum pani te chu mipa ni in midang somnga pariat te chu meichia ni in mipa antam fal hlia manin tilum te hi kum somni atanga kum som thum pakwa inkar anni tlang puibok mithiam te chuan mani in ti hlum du na hi rirulam har satna ni wangin kumbi thlia a om lova tu chunga po thleng thei anti hetiang har satna nei te hian an har satna sia thiam pui to an mamua an laka do theina kan nei angai thin hei wang hian hetiang lama thok tu te an chian le an chung le khaten sia thiam na thuk zo kan nei angai anti ni Mizoram kaltlanga ram danga changa Kuhva rodan lawa tol chungchang CBI in achui thom aring teltela Kuhva da na kudam somni pathum an muchuak to alam toy CBI tia kan lai Central Bureau of Investigation chuan ram danga changa dan lawa Mizorama Kuhva tol ruk chungchang hi an chui meka district shanga Kuhva da na kudam somni pathum muchuak to in anin digna an thil mu te po ko ta an thelu to Guwahati High Court chuan Mizorama dan lawa ramdang Kuhva tol chungchang chui turin CBI asia tira chumiang chuan CBI ten thubuai an ziak lut CBI chuan ramdang Kuhva Mizoram kaltlanga tol ruk chungchanga hian Kuminogas ni Sari Khan Aizol District Court Chief Judicial Magistrate CJM nena FIR an theluta
FIR ming puto chu CBI ACB Imphal DIGN Branch Head Dr. Gagnandip Singla IPS ani Aizawl Chief Judicial Magistrate in dan lawa Kuhva tawlruk chui phalna apek nuwa CBI mi le sa te chuan chulkar liam ta tirlam khan district sanga kudam te an endika Kuhvara dan lawa tolnia hriat engamozat an muchuak Kuhvara da kholna kudam hi Champhai district a Sompakwa Aizawl district a Panhi le Kolasip district a Panhi muchuakin avain somni pathum an muchuak to ani CBI hian Kuhva da khomna kudam an endik dan le Kuhva an muchua dan tarlana compliance report chu karmasa toplam khan Aizawl Chief Judicial Magistrate nena an lo thelu to bok CBI in Chief Judicial Magistrate nena FIR an thelua chuan ramdang Kuhva tawlruk chungchanga Guwahati High Court Aizawl benchin kumsang ni somni pali July ni somparuka FIR azialu to thute sarkar na thokzinga innam noyapu anom thute dan lawa Kuhva tol ani theinan document lem che sang engamozat siam le manani thute tarlan ani Mizoram kaltlanga ramdang Kuhva thar tawlruk chungchanga hian ruat felanu tia kan shat lar piwan ram chuangi Aizawl chaltlang chuan kumsang ni somni pakhat December ni somni pakwa khan Champhai police station a FIR a theluta akumle kumsang ni somni pani April ni somni pakwa khan Guwahati High Court Aizawl bench a PIL a thelut le bok Kuhva tawlruk ti top tura sarkarin ma alak thatlo wangle a chui zui thatlo wangin PIL thelut tu chuan CBI chuitir turin High Court angena Guwahati High Court Judge Pani Justice Michael Zothan Khumale Justice Marley Van Kung te chuan kumsang ni somni pali July ni somparu khan thutluk na siamin CBI chu atolanga thubuai ziaklu ta chui turin an hriat tirta ani kumin July ni somparuka Guwahati High Court in thupek a chua tarlan ni danin Mizoram Sarkar Vigilance Department chuan Delhi Special Police Establishment Act 1946 Section 6 tlo chanin kumsang ni somni pathum December ni somni pariat CBI nena thubuai chui phalna general consent apek to angin CBI Director chu Myanmar atanga Champhai District kaltlanga India rama Kuhva tawlruk le akai noi thil e-way bill le GST certificate lembaka thildang te chui turin asiat tirani High Court chuan Myanmar atanga ramri kana dan lawa Kuhva tawlruk chu Mizoram Police in an chui lei theilo wangin diktak le lei nei lovin CBI in an chui ngai ti atarlanga kumin ju ni som pani khan Mizoram Chief Secretary chuan Kuhvara tawlruk chungchang CBI chuitir chu state sarkarin adoda lo thu High Court asia tir to a Mizoram Additional Advocate General po in state sarkar ding mekin Kuhvara tawlruk ngai mo a CBI chuitir ania lo thu court an sia tir to thu te atar lang bokani khati zong khatun chumata na kanron ti chwa thei te chuni e